नेवा कला कौशल व प्रविधिया खेले अतिक कुशल थका नाजागो जाति ख कला संस्कृति भेप्युगु सोनिग थोय नेवा जातिया सृजना ख अथेहे कला संस्कृति वो सभ्यताया भन्नार दुगो सोनिगले आपला नेवा जाति त बसोबास यानावया जंगो खनेदु थोय परम्परा कथ आतकना निवातेस थिथि देव जात्रा याना देवते त हे थगु बसे तया तान्त्रिक विधि कथ पूजायागु वो देवतेगु जात्रा वो प्याखन याकावया जंगु दु जजलपा नेपाल च्यानलियन हेबया जाजो नेवा मसिका सयासना दिपी सकल सकुमी भाजु मेजु पिन्त दिनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा यल देले मल्लकालीन इले नेवाते त मसिकेको भाषा कला संस्कृति सम्पदा नाप युक्कुहे धार्मिक सांस्कृतिक व सामाजिक विकास सुगु खनिदु थुकथा विकास सुगु थिथि सम्पदा मध्ये यल ल्याकुले लिकावया जंगु हलिमेहे दक्षिबे ताहकगु प्याखख काटी प्याख मल्लकालीन जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल निसोना थकुगु थुगु प्याख देव प्रजाया हित्या नीति रिकावया जंगु खनिदु सोम मल्ल जुजुपिनिगु योगदान दुगु थुगु प्याख ठौकने कार्तिक शुक्ल पक्ष पञ्चमी निसे कार्तिक शुक्ल पक्ष पुनितक अथिथैगु कछलाथो पञ्चमी निसे कछलाथो पुनितक रिकावया जंगु खनिदु थथेहे ठौया जाजोसा जिमिस यलया काटी डबुली छिन्निनुयंक लुइकेगु ऐतिहासिक तान्त्रिक नाच काटे प्याख थुकिया त मेगु कथ कार्तिक नाच न थ्यागु यै थोय विषयले छगु रिपोर्ट निभेटेनागु दु स्यादिस मल्लकालीन जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लय पाले सञ्चालने बोगु यलया दक्षिबे ताहकगु प्याख ख काटे प्याख थुकिया त मेगु कथ कार्तिक नाच न थ्यागु यै कार्तिक मासे किनिगु प्याख जोगुली थुकिया त कार्तिक नाच तया तगु ख जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल विक्रम सम्मत 1697 साले थ गुरुद्वयपी हरिवंश राजोपाध्याय वो विश्वनाथ राजोपाध्याय या सल्लाह अनुसार थगु देव व जनताया हित व कल्याण नीति सञ्चालने हगु ख दे दश कार्तिक मासे नरसिंह प्याखय रूपे नेवया जंगु थुगु प्याख यल ल्याकु या पश्चिमे अवस्थित दबली केनेगु या नावया जंगु दु अथे जुया थुगु दबली या त काटे दबु न ध्यागु यै विष्णु पुराणे नरसिंह अवतार्य बाक्ने आधारित थुगु प्याखया चोले वाद्यवादन अन्तर्गत खी धा दमोखी मृदङ्ग जोर नगडा नापनाप ता झ्याली फुस्याथे जागु थिथि बाज थाना चंगु खन्के फै थजागु थिथि बाज या ताले थनया लकसा अति कहे न्याय पुसे चोनी जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लय पाले थुगु प्याख चानुतक सञ्चालने हगु खसा वेखया कै जुजु श्रीनिवास मल्ल नैतिक सन्देश बिगु कथ विक्रम सम्मत 1723 बाथ प्याख नेनु तक थप्याना थुकिया त छिन्निनु तक केनिगु चलन याकुगु ख थनालिपा हाकन विक्रम सम्मत 1740 जुजु श्रीनिवास मल्लय कै जुजु योग नरेन्द्र मल्ल मेमेगु शास्त्रीय नाच थप्याना गथेकी उसाहरण व माडवानल लीलाथे जागु प्याख छिन्यानु तक तना सोन्तिया सोनु बाहेक कार्तिक लच्छी अथेथैगु नेपाल सम्मत कथ कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा निसे कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक केनिगु चलन याकुगु खनिदु थोय रूप विक्रम सम्मत 2006 साल तक थुगु प्याख
निहेनो यङ्क सुथालाक्क न्याना चङ्गु ख विक्रम सम्मत 2007 सालया जनक्रान्तिय कारण थुगु ऐतिहासिक प्याखने प्रत्यक्ष रूपमा असर जुवङ्गु खनिदु अथेसान थुगु प्याख बन्द तासा जुगु मखु थुगु प्याखया अवधि निहेनुय सत्ता निनुजक केनिगु याना हल विक्रम सम्मत 2037 साल तक अथेथैगु श्रीदयङ्क निनु तक जक प्रदर्शन जुगु थुगु प्याखया झोले बरा अवतार व नरसिंह अवतार जक केङ्गु खनिदु थनलिपा विक्रम सम्मत 2038 साले कार्तिक नाच प्रबन्ध समिति गठन याना हकना चानु तक प्रदर्शने हगु ख अथेहे 2071 साल निसे थौ तक थुगु प्याख निरन्तर रूप छिन्निनु तक प्रदर्शने हयाचङ्गु खनेदु थन निसे हे नेपाल सम्मत कथ थुगु ऐतिहासिक प्याख कार्तिक शुक्ल पञ्चमी निसे कार्तिक शुक्ल पुन्य तक केनिगु याना वयाचङ्गु दु ऐतिहासिक सांस्कृतिक व सन्देशमूलक प्याख जुगु नीति थुगु प्याख छगु लोक वागु प्याख न ख अथेहे थो छगु नेपाया सांस्कृतिक इतिहास दक्षिबे ताहकगु नाट्य महोत्सव रूपे मसिका बियाचङ्गु प्याख न ख सांस्कृतिक दृष्टिकोण श्रेबले थुगु प्याख न विशेष स्थान कयातगु खनेदु मल्लकाले सुरुजुगु थुगु ऐतिहासिक नाचे मल्लकालीन संस्कृति बोलङ्गु खनेदु थासा जुजु सिद्धिनरसिंह मल्ल श्रीनिवास मल्ल वो योग नरेन्द्र मल्लया शासन काले स्मरण नाप्नाप इतिहासे जुगु हरेक सांस्कृतिक गतिविधि व्यवहार वो उगु इले व्यक्तित्वगु रहन सहन अथिथैगु जीवन हनेगु शैली न प्रस्तुत याना तगु खनेदु थौ सोया स्वसव खुइन हेदन हो जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल निसोना थगुगु थुगु प्याख लिपा बेकया का जुजु श्रीनिवास मल्ल बाथ प्याख नेहेनु तक केनिगु याना थुगु बाथ प्याखने थ स्वयं येले बाथया पात्रया रूपे प्याख ल्यावन थैगु किम्बदन्ती न दु थुगु प्याखया दक्षिबे नापाङ्गु दि अथेथैगु कार्तिक शुक्ल पञ्चमी खुनु कृष्ण लीला आधारित सुदामा प्याख केनिगु ख प्याख केनिगु छनुङव नास चुकेचंगु नाट्येश्वर अथेथैगु नास देवथा पूजाया मागु जरुरी दु थुगु प्याखने भगवान कृष्ण व कृष्णया बाल सखा सुदामाया बाल्य अवस्थाया दृश्यता खन्के फै थुगु बाखने बामलागु बानिया कारण याब्ले हे दरिद्र व गरीब ज्याचो नेमाली थैगु सन्देश भेगु कथा केना तगु खनेदु अथेहे प्याखया निगुगु दिखुनु भक्त सुरदास प्याख केनिगु ख भक्त सुरदास दृष्टिविहीन पात्रया रूपे खनेदु थासा वेक कृष्णया परम भक्त न ख थुगु बाखया माध्यम छिपी सुन सांसारिक लोभ मोहले फुले जिया गलत कार्य या मजु थैगु सन्देश बिउगु खनेदु प्याखया सुनुया दिखुनु माकसी मिगु बाख अतिकहे सन्देशमूलक बाख न ख थुगु बाखने ब्रह्मा विष्णु व महेश्वर खन्के फै वे कपि जगत कल्याण नीति जनता तेत उपदेश व शिक्षा बिगु मनसाय कथा मनुष्य लोके बिजागु खनेदु वे कपि सोम अथेथैगु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सोम दाजु किजा गह दाजु समा दाजु व येले बाथय रूपे बोगु खन्के फैतासा इमित ये यलव खोपया प्रतिनिधिय रूपे कया तगु खनेदु थुगु प्याखने अतिकहे चलाकम येले बाथन माकसे मिगु बहाने थ दाजुपि निमेसित छमसाहु महाजन थे दाजुपिन समसिक मियावनिगु ख अथेहे कने खुनु थोए बाथ प्याखने सोम दाजु कि जाया थ गुहे बाख त केना तगु खन्के फै गह दाजु या त येमी बाथ समा दाजु या त खपे बाथ व चलाकम कि जाया त येले बाथ थका थया तगु दु थुगु बाखने अतिकहे महत्व जागु सन्देश व ज्ञान दुथ्याका तगु दु थुकुनु तिखिका छ ठोगी वो सती बने गुथे जागु थी सन्देशमूलक व ज्ञानवर्धक प्याख त केनिगु ख जिस बालक सोच विचार मयासे परपुरुष अथवा परस्त्री नाप सम्बन्ध ते मजु सुयागुन रूपे मोहित जुई मजु सकता सिका थुइका तिनी पला नेके मा धैगु सन्देश थुगु प्याखने सुलाचंगु खनेदु थुगु प्याखने ग दाजुया तिखिका जुइगु खसा समा दाजुया छ ठोगीगु खनेदु थासा येले बाथ थ कलाया पूर्व प्रेमी नाप सती बनी गुजुया पयाके मसान्य गन्ध वइगु ख
थोए सती बनेगो छोले येले बाट न थ स्वयं या त मूर्ख पापिया लिहा वैगो ख थुगो लोक प्याखने शास्त्रीय संगीत व बाजाया ताले हुलिगो खला बाला नाप दुठ्याका तगो प्याख हे बाट प्याख ख थुगो प्याखने थी थी फापा पुया प्याख हुलिगो खनेदो थुगो प्याखने किम्बदन्ती कथा नापा अतिक हे चलाक म येले बाथ हे लिपा तकसिबे महामूर्ख ख तका केना तगुदु अथे हे युद्धकला दुने लागु उदाहरण व माधवानल लीला अन्तर्गत वैगु युद्धया दृश्यत संक्षिप्त रूपे केना तगु खनेदु छिसा सयासना दिगु ख कार्तिक मासे केना वयाजंगु ऐतिहासिक तान्त्रिक नाच काथे प्याखया विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजले दिपाया येजी टेंगुदु दिपा लिपा हकन थय विषया पुंग रिपोर्ट स्यादी फै उकी आयता पल्ख दिपा दिपा लिपा छित हकन छका ज्याजले लस्कु सेनाचना छिसा सयासना दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका जिमिसा ठौयागो ज्याझले कार्तिक मासे केनावया चंगु ऐतिहासिक तान्त्रिक नाच काथे प्याखय विषयले छगो रिपोर्ट नेव्याचनागो ख आधासा सयाजिसा थय विषया ल्याउँदनीगो रिपोर्ट थुके महादेव कृष्ण युद्ध सिजोर युद्ध भीष्मजोर युद्ध कामसेन जुजु व विकटाक्षर राक्षसिया युद्ध खंके फै थुके जिनखुमा कलाकार त खंके फै देवी नृत्य केनिगु दिखुनु देवीगण भैरव महालक्ष्मी व बालकुमारिया प्याख लुइकीगु ख ठोछगु उदाहरण्य अन्तर्गते वैगु प्याख ख नापनाप थुकुनु कम व ख्याया प्याख न केनिगु ख अथे हे द्योला अथे थैगो द्योथ्या पाचनी पिनिगो प्याखन खन्के फै थुगो प्याखने मल्ल जुजु पिनिगो सोंगो पुस्ताया युक्को हे तढंगो योगदान दु थो प्याख हलिमे याहे दक्षिबे ताहकगो प्याख खसा थौ खुनु लिगुगो प्याख हाकन कने खुनु लिकी मखो निया निथ बिस्क कथया छता छता जे प्याख हिला हिला लिकी गुहे थुगो प्याखया तढंगो विशेषता ख थुगु प्याखने थी विषय प्याख व पाख त दुठ्याका तगु खनि दुथासा कृष्ण लीला आधारित प्याख जुगु नीति थुके मुख्य पात्रय रूपे कृष्ण या त खंके फै शास्त्रीय पक्ष व लोक पक्ष निगु पक्ष दुगु थुगु प्याखने फापा पुया हुलिगु प्याख फापा मपोसे हुलिगु प्याख जक मकुकी मटु पगडी बेटाली पुया हुलिगु प्याख न दु थुगु प्याखने थी बाजया ताल नाप शास्त्रीय मे वो राग या सूर्य प्याख लोगु खनेदु अथे जल सैन अन्तर्गत थुकुनु मधुकैतव नायापी दैत्य तेगु बद्याइगु ख जल सय देनाचोम नारायण द्य दनावगु दिजुया थुकुनुया दिया त हरिपोधनी एकादशी थका थया तगु ख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृजित यापी मधुकैतव दानव तेज थुगु लोके अन्याय अत्याचार या नावोगु वो थपिनी सृजक ब्रह्मा या त न खात यागु कोशिश याइगु जुया जलसय देनाचोम नारायण द्य आराधना याना थनिगु ख नारायण थगु जुक्तिया कारण सुदर्शन चक्र मधु व कैतव्य शिरछेदन याना इमिगु वर याइगु ख अथे विष्णु पुराण अन्तर्गत भगवान विष्णु हिरण्याक्षय वध्याय नीति बरा अवतार कागु खनिदु बरा अवतार विष्णुया छिगु अवतारे दुने लागु छगु अवतार ख विष्णु पुराण अन्तर्गत विष्णुया छगु अवतारे दुने लागु नरसिंह अवतार ख
थो हापापुया हुलिगु प्याखने भगवान विष्णुया पौराणिक बाख कथ विष्णुया झिगुगु अवतार मध्ये छगु अवतार ख थो नरसिंह अवतार काटे प्याखया अतिक महत्व जागु वो मु प्याख न ख थुगु नरसिंह अवतार कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी अथिथैगु कचलाथो त्रयोदशीया दिखुनु तेदश लिकावया चंगो खनिदु थुगु प्याख श्वेत थन यलल्याकुले आपल आपा जनमानस्थ वगु खनिदु थगु दे व जनताया हित्या नीति मल्लकालीन जुजु नरबले बिगु कथ थुगु बाखने हिरण्य कश्यपु दैत्य या त कोठला नरसिंह अवतार पिकया नरबले बिगु भापिया तगु खनिदु थुगु प्याखने जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लया शिक्षा गुरु हरिवंश राजोपाध्याय सन्तति नरसिंह जुइमागु खनिदु नापनाप वेकपि कृष्ण देगया देवपाला अथिथैगु पुजारी न ख अथेहे दानवराज हिरण्य कश्यपु जुइम चित्रकार अथिथैगु पु जातिया हे जुइमागु खनिदु थो तान्त्रिक विधियागु प्याखने मन्त्र उच्चारण याना नरसिंह दैत्य या त थिम हे दैत्य थाथे हे मूर्छा जुइगु ख थो छगु द्यया अपार शक्ति हे ख थुगु प्याख लुइगु दिखुनु अथिथैगु कसलाथो त्रयोदशीया दिखुनु नरसिंह जुइम पात्रया नीची याना सखाना लुसी थेनेमा धासा जल तक न ग्रहण मयासे निश्चितक ध्यान लयमा अथेस्तु हिरण्य कश्यपु जुइम पात्रयान नीची याना ध्यालय मागु खनिदु थुलिचक मखु निमेसिया यलया सौग त्वाले चंगु नास देवथे सुथनाप्पा पूजापतया पूजा वने मा धासा पूजा वनेगु इले नरसिंह जुइम व दैत्य जुइम निम नापतक न लय मजु थका थया तगु दु थो छगु द्यया सिद्धि काया नीति हे ख सुथेचक मखु बहनी न दबुली वे न्यव हकना निमेसिया नास देवथे वना पूजयाना मतबिया वेमा थथे नास देवथे वने बेले न्यने लिउने निम मेपी न वने मागु जरुरी दु नास देवथे वनेगु इले हिरण्य कश्यपुया छे थास हे वस पुना वनेगु यही थासा नरसिंह जुइमेसिया द्यय दर्शन लिपा यलल्याकुले दुनिवना देव वस पुना तुयुगु फापा पुना वैगु ख थुगु इले तलेजुया पुजारी फापा पूजयाना है थुगु फापाया थगु हे महत्व दुतासा फापाया आकृति ज्ञानपुसे सोना जागृत खनिदु थुगु फापा तान्त्रिक विधि जीवन्यास याना देका तगु फापा ख थुगु फापाया त नरसिंह जुइमेसिया छे तया पूजयाना तेमा थथे नरसिंह दैत्य या त कोठले थुङ्का दबुले ल्युने चंगु पु छे यंकीगु ख थुगु छे या त पु मुआ छे वो पु ब्या छे न ध्यागु यई थन छे दैत्य या त ठेना जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लया तन्त्र गुरु विश्वनाथया सन्तति तेस मंग हिति चंगु ल तोंका विधिवत रूप मन्त्र उच्चारण याना हिरण्य कश्यपु या त माकिगु ख अथेसान दैत्य पूर्ण रूप होसे वैमकुनी वेक या त पूर्ण रूप होसे हेया नीति छे यंका खे सक बिया देह वस टोटे ढुङ्का दिने पूर्ण रूप होसे वैगु ख दैत्य कोठलेगु इले थन पेंगु कुने न त पक्क चिलाग मत चाका तगु खन्की फैतासा खे बाज थाना पुंगा पुइबले थनया लकसा अलग हे खने दै हिरण्य कश्यपु या का प्रहलाद विष्णुया परम भक्त खसा हिरण्य कश्यपु शिव भक्त ख अथे जुया थका प्रहलाद या त शिव भक्त या नीति युक्को हे कस्त बियोगु जुया भगवान विष्णु थ भक्त या रक्षा या नीति नरसिंह अवतार काइगु ख न मानव न पशु न शस्त्र न अस्त्र न आकाश न पाताल न छेदुने न पिने निने चाने गन न थगु मृत्यु मजुइमा थका वरदान प्राप्त याना त म हिरण्य कश्यप या त मानव व सिंह रूपी नरसिंह अवतार लुखाखली तया बदियाइगु ख नरसिंह अवतारया कनेखुनु कृष्ण लीला आधारित वस्त्रहरण लीला केनिगु ख थुगु प्याख छगु सन्देशमूलक प्याख न ख थुगु प्याखने कृष्ण व गोपिनी पिनिगु रासलीला खन्के फै प्याखया लिपाङ्गुदी अथेथैगु काठी पुनिया दिखुनु दधि लीला केना थुगु प्याख कोचाकीगु ख
ठुगु ऐतिहासिक प्याख पिथने त लक्ष्य निलानी हो निसेहे यला ल्याकुया मुचके दुनेतया कलाकार तेत प्रशिक्षण बि मागु खनेदु थतेयाना छिन्मिनु यङ्कल भिकेको प्याखने वाद्यवादन गायक प्याखमो अतिथैको कलाकार त वो थिथि भाली गइपि नाप लगभग 100 जना व्यक्ति पि दुथ्याका तगु खनेदु ठुली महत्व जागु वो हलिमे दक्षिबे ताकगु नाट्य महोत्सव या त लेङ्का तेया नीति स्थानीय निकाय राज्य स्तर वो सरोकारवाला तेगु ध्यानाकर्षण सदाहे देमा ठुकिया नीति सरकार वो विभिन्न सङ्घ संस्था आर्थिक ग्वालियाना अच्छे कोसे व्यवस्था या मागु जरुरी खनिदु ठुगु नाच चिगुदेया सम्पदा ख ठुली मुवङ्गु सम्पदा या त सुथालाक्क न्याका बने या नीति वो ठुकिया त सदा माकाते या नीति राज्य स्तर व सरकार पाखे युकुहे कुतया मागु आवश्यकता दु थथिजुला तासा तिनी नुगु पुस्ता तेस ठुली अमूल्यको सम्पदा या त लेङ्का ते फैगु खनिदु नाच छिगुदेया गौरव ख थजाको थिथि सम्पदायना छिगुदे हलिमे नाजा पिन्सा सोयादिल काथे प्याखय विषय त कया देखागो छगो विशेष रिपोर्ट थुगु जाजो नेवामसिका छित गथेताल अथेहे थुगु जाजो छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बहनिसे गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वो हक्न प्रसारण सोमबार सुतेश छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै वही कथा थुगु जाजो छिपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युब न सयादी फै छुना कथा या छाता सुझाव नीति सफु तयारी त इनापियासे जाजो पाखे जे अनुसाना भाया भनेको उजाउ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयासना दिस शुभ